Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kinong rap bat kinong khayi sensar, ki bana kani kecela Meghalaya, ki balalait bandi yo sensar haka yo delang kebadan hapo moyong. Kilapan pau yang jing sukmen baka khayi pateng kala plebiang bat kador kamoro jong sensar kala tam da kumba pra hadu kantai tingka shikilo nakador ka baki judie beros kata nakaleng kinong khayi sensar kinong rap bat kumjo ki marawari khayi sensar kila ai khublai kerpang yo menteri sarkar bakmi ya katnat ka rap karyang ubala tresh tam bat kani ka jing kiodor kala pen mento shibon nakabenta kinong rap sensar hakani ka jela. Ini hidup men hidup lai tarik ya kelakam her ya kadon kelakam kiu ni ya kat mentakin isni ro kelakam mentang lai kren ngarumari uang hadu rifau rufu hitam tu biang gamar apa yang rufu lai ro apa ya mentak ini isni hidup mentak tarik alumbar ughar nakatan kasipur kahas kilo ughar nakatan kamu dapoi rufu lai ni number 1 Kemudian nomor 2 long stand pro lai. Here base for haka. Akajing sto jangan ya i kun gitu bela friends kemat mo ngai penat itu ini itu ba itu lai ya saja lah menta jang. Norem la stand mah hadu naki nakhen nakaliang habangaya biti seru sana kemturo manusia kidan gini ki ket tikit kuntur kipan aspa sanpurang ka kum kiman rapi kamta kimanta par nusur manpan kilas pelaj nakaliang kayo kahar long ngilak pelaj ya ketika kumba ya iman kanemong le keren ketika jalan na TV itu TV la pelaj adu pelaj itu mendapatkan TV ya kamu nak hak kasu yang nak kantiu yang nak ya kadar akajeng semua juga kalau hak apa Tas nem ihuda tuthet imagane kagi marrep kapino gima ngilap tim tas nem kat bagi kat banastang snemun biang tahadin di hap kedor jauh nyeduk no Munta kisim munta rupeu we. Haba kiu kedor ni te kambiang ihi notit. Te haba korba hab kejo mut aduk nong. Te kat kamta temut lebih. Namar ni tit kedor tit kedor yo. Kita ini susah. Iwan kitna pok jantia. Susah, masuk. Nah, stage tan snap natia. Apa? Kebun kit susah ke sini. Stage bun. और माल भी कम आ रहा लेकिन डिमांड ज़्यादा है, भाव भी ज़्यादा हो गया। भाव भी अभी पहले जो जिस टाइम यहाँ मार्केट जो टीपी के लिए जो बंद किया था ना, उस वक्त से इस वक्त कम से कम 8-9 रुपये का पर किलो का डिफरेंस आ गया। अभी 64-65 तक का पोजीशन है आज की तारीख में। नंबर वन का नंबर टू कितना? नंबर 2 60, 58, 57, 58, 57 से 60, 62, लेकिन हाईएस्ट 65 तक रेट आज में। नहीं, आउटसाइड में भी डिमांड अच्छा है, डिमांड भी अच्छा है। और जब ये मार्केट पूरा अभी इंडिया में थोड़ा थोड़ा खुलने लग गया ना, तो इसलिए व्यापारी लोग भी अभी डिमांड करने लग गया माल की बिक्री करने के लिए। पहले तो सब जगह सब बड़ा बड़ा प्लेस जितने बड़े बड़े मार्केट थे सब बंद थे, अब ये थोड़ा थोड़ा खुल गया ना, तो इसलिए बिक्री चालू हो गया था। मेन सीजन होता है ना जिस टाइम अरावल फरवरी और मार्च, फरवरी और मार्च में कम से कम आपको 10,000 बंडल भी आता है, 5,000 क्विंटल एवरेज फरवरी और मार्च। उसके बाद में धीरे धीरे कम होते जाता है। जैसे अप्रैल में कुछ मतलब एवरेज
2,500 क्विंटल आया, फिर मई में थोड़ा और कम आया, फिर जून में थोड़ा और कम आया, ऐसे करते करते इसको खत्म हो जाता है।